Dah keberanian Fortuner harga aspat ka na ipni kum kini galat di sopet yang ni video berikut kena wala pun saya pi halor kuno pila apa chief ya kini ka black Fortuner mo na kau ang kap naik play nagi tiar ke semua ye society bala sponsoring ya kini ka video yang yang sebagai pi borok ki polok ki bape ya kini ka video di ya ki batang temai ki maperji iya ka channel sungai di sembah punya subscribe dari pi setenan di ngan pun saya pi halor kuno pila apa chief ya kini ka black Fortuner ma ya kini kalau kedro lah peniat lagi tiar ke sama society but kini ke society kan orang pi kamde e bakin ai tang price mo henry kandon ru kejing tumu ko bahatam nak banta kiri kasi chantia bat kata kade kin pensna yeng ya kilong yeng kimedok te kata de ke babayas tammo te kata la orang kade charity bakin yarap iwe mo ya ki kamtam ki medok te pendapat ngam batai pi kumdo pin la na shift ya kini ke price mo dengan share pi ya ka screen hang tok kalau pin suatu mo ya kini kalau kedua lah organize nagi tiar ke semua society kini ke society kalau kayak rap ru pan sinaying ya kilong yeng kemedok dia ingin apa itu ya ke price di kindo nah totally price first price punya ya ka Fortuner orang pi the brand new Fortuner ani hakador arspan brand new Fortuner bahar punya Tarox balai kindo yo Swift besar punya ka Royal Enfield but kindo rugi concession price ni aduh ka totally punya lagi scooty brand new mah de benreur kidan gi gift coupon adu arpotli pinjo mar sipo hajar tengka dia hakador arspat ka pinjo ya ka brani Fortuner bat kumjuru kin ai charity ru ya ki pinsna ying mo ya ki long ying ki bedok dia kalau ngai pasutna adu kata-kata ha po ori kasi jantia jungi kajika bakin melek kai ya kini kalau kedro kendai hapo mairang bat kasngi kedai arpenriu Februari arjar arpsan kata ada next year mo develop ya kini tiket la launch mendangas ni pila apun tit online dan offline di lat pika apun tit online pila apun teks dengan WhatsApp dan Instagram dengan sebut un barang ni pila apun kontak yang pila apun cuci pe dengan sasen pi ya kini ke slip bat kini ke slip dengan sen pi dengan bu mangama di lat ni keduk bat dengan sa bro manga hak sengi kebaya lakai dak ni polok di lat pika apun tip komnya di pila apun kontak yang di oleh biasa pi baru lagi polok di kembali sebelum pi bye peace